Quaibair Ramutuco Comunidade inicia construir sede aldeia, onde facilita serviço atendimento. Sefi aldeia Quaibair suku Wataboro Maubara lidera aldeia ne hahokera sietina rihurua sanulura segitu tanpa ne Sefi aldeia Olindo de Assis Soares Ramutuco Comunidade Sira inicia construir sede aldeia Ida onde halo serviço atendimento comunidade. Sede aldeia Ida ne hau rasik putih haunya desisau inisiativa rasik wanira iha 2018 usai sitalia au começa marcar na encontro hauni comunidade Sira kami tahu untuk plano ba família ida $10 depois au usumos ba itania parceiro Sira debe maktosara ihene tambah iha kata debe au poche ba wakere kasne kontribusau atau halus sedian dia bazia ba masere memihe tandai pada sugene ihe diri itu atau kontribui tambah fatin dane laos halu ba udumo bebe fatin dane halu ba ita hutu ba sekarang kita iha problema rumah masih yang fatin pada ita tu resolve laos resolve palia ai ho kai ha rumah Harun Serang Mundar Comunidade Aldeia Quaibair aprecia inisiativa construir sede aldeia refere. Aí wana sede na kami mau ida ba bubu ya dia agradece kata asan Sira nebe udo lahari mai be agora ang seperti ada ni halu bisa ada maka buat barak nebe makar sidau saja biar kata kita mau medak ni bedanya di sana lori hal dia ada ne bauin lori ada ne bus igreja de semua dia kita rai Orçamento construção sede aldeia ne mai usi contribuição comunidade umakai atus tolu rasing e aldeia Quaibair no cada umakai $1 americano sanulu Leonito